Shalom, selamat pagi Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalohita rigapan siganu pari bata bani panurang soboton pasada hita hurta martonggo mahita. Puji-pujian terima kasih isombah kon uhur nami bamu Bapa. Bani ganup diar layak muna ijarohanami ibagas golu nami ari lohus ari. Jana bani panurang soboton pe mangindu jana mangelek kanami ibagas turuh nyuhur. Hamana membere pargugu malas nyuhur sunai agedame na humbamu benami. Ase ibagas horjanami sigano parisa ganjang nyarion tetap kanami ibagas malas nyuhur na humbamu. Mari tegoran nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jalan rapakon tonggo namun. Amin. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siya marianan bani panorang sogot nyarion nabu isi sehanami marhitehon ni channel YouTube on rigapan siganu pari bata sadarion Selasa tanggal 26 Juli tahun 2022 ay matar surat bani buku Pesalmen bindu 20 sia ayat 10 sada nama katahon sonon Jahobado memberi guguh bani bangsani, Jahobado memasu-masu bangsani ibagas dame. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus totu haganuk duhita mengakui tene anggo adong si pikir honon lang tenang pikiran jana guso ibagas uhur atap halania hapeai lang tarbahen hita tene makorjahon horjata ibagas nadiar tarlobi maay humani bani panorang parpudion itangar hita bahasa langpita kopit 10 siabe sia biar hononta tapi doma adong use kopit 10 sia varian baru langpita ay adong use naborit na terbaru ay mana isobut cacar monyet. Nah ganupan ay boy manambahi si pikir honon bata jana gabi sukun uhurta sonahado kita asi boy maluah jana basah kumbani haganupan na masaon totu secara kesehatan bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus halak na terganggu pikiran ni halak na lang tenang uhur ni gabi muru do guguh ni bahkan lampitah moru guguh jana ratene gabe mandole halaniaha halani langadong be nabuy ididah jalan keluar kumbani persoalan ni ay tapi bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus mangihutkan pengalaman ni perpasalmen bahasa nai bata marhorja lampitah marhitehun ni peristiwa atau pepahara nama diar tumang atau boy sobuton ta nebata lang marhorja pitah marhitehun ni nadiar diar tumang atau pe cuaca na jenges tumang tapi dihut do marhitehun ni longgur marhitehun ni lalo sonai age marhitehun ni bah bagal pakon gilumbang na bagal petene atau pe boy sobuton ta tsunami boydo naibata marsahap kubani haganuk jolma. Nah totu bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus sukun bata sonaha donani ase boy sobuton bahasa naibata marsahap marhitehon ni longgur marhitehon ni tsunami sonai age marhitehon na masa ibagas parguluhan taon bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus on mana gabe panotat bata rosina gabe malas niur bata ibagas perguluhan ta sigano pari gari naburu na lambang ipasu-pasu ne batado ase adong nyombah bani totu lobi sonai mahumani kuasa ni ne bata mangundingi halak na porsaya mangundingi halak na tetap martenger niuhur jana marpangun sandean bani naibata onma na ipatakka subata marhitehon ni pengalaman ni perpesalmen jahubado na memberi guguh bani bangsani jahubado
manamamasu-masu bangsani ibagas dame. Na perlu sahali maningon do pakke bata. Bahasa nebatado na manotap kon bangsa Israel gabe bangsa ni nebata. Na totu hak atape keistimewaan on hasurungan on sedo halani diar ni gabe ni bangsa Israel ilobe-lobe ni nebata. Tapi kuasa ni nebatado ay idop ni hur ni nebatado na manotapkon bangsa Israel gabe bangsa ni sandiri. Artini ang godomma ito tapkon nebata sada bangsa gabe bangsa ni langadong nabuy mangago bangsa ni in marhitehon ni ahape. Halani nebatado na mangundingi rossi naman ramot kon bangsani. On mahumatengir nihur na perlubi bata sebagai halak na porsaya bani ganup na masa ibagas parguluhan taon sangga ito tapkon nebata hape ni hita gabe bangsani nebata sendiri do naman jamin parguluhan ta. Nebata sendiri do naman jamin keselamatan ta. Nebata sendiri do naman jamin haluahon ta. Aima tandani nadop ito tapkon hita gabe bangsa ni nebata. Halani ay maningon do tetap kita martengir nihur bani nebata jana lang marduaan uhur ibagas na makaporsayai kuasa ni nebata ibagas parguluhanta sigano pare. Jana napadua kon na maningon takas bata aima Jehovah do na mamberegogoh bani bangsani. Totu bapainang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Sadalan bani na masa ibagas parguluhanta. Rosi bani panurang na parpudyon songon na isubut kanami nokan. Lang pitah kopit sa pulusia tapi diod do humani age na borit cacar monyet. Na doma ibaritahon bani sabtan on. Na totu bapainang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Napaduahon dingat kita ma Jehovah do na mamberegogoh kubata. Halani ay maningon do hapeni totap kita makorjahon horjata sigano pari ibagas na dear. Halani haguguhonta atapi guguh bata laho mandopakon haganupan na masa ibagas guluta sigano pari ayma namarharohan kumbani nebata. Artini ay lang puturuton ni nebata gabe galik kita halani na masa ibagas parguluhan ta sigano pari. Halani nebatado tetap na manambah kon guguh bata. Sarupa do ay bani panorang kopit bani panorang na salpu maningon ibere do isuntik kita vaksin maningon i-booster humani jana maningon ibere do humani vitamin C pa kon nalegan martujuan asiaha ase marguguh kita laho mandopa kon kopit sa pulusia lobi sonay makumani guguh ni nebata ibere hubata lang pita asetahan hita mandopa kon parnaburitan atapi mandopa kon sagala masam ni naburit tapi asetarbahin hita marhitehon ni guguh na kumbani nebata tarhorjahon hita ahana gabe harosung ni nebata ahana gabe hata ni nebata hubata si haguluh kononta si horjahononta bahen sangap ni goran ni nebata. Artini ay nebatado na mapargugoy hita ase tarbahin hita laho pasangap kon gorani ibagas parguluhanta sigano pari. Jana na parpudi sahali maningon do pakke humani bata bahasa nebatado na mamasumasu bangsani ibagas dame. Totu bapenang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ondo pangibulan ni haganupan. Porini pe ibe ipasu-pasu na bata kita, ibere na porlu bata, ibere pargogoh bata, tapi anggolang dame uhurta, lantar horjahon hita, barang ahape ibagas guluh taon. Halaniaha, agugulut do pikiranta, uhurta pe homani, maruhur sangsi mangidah na masaon, totu, langadong nabuhi horjahon hita ibagas guluh taon. Halani ay, maningon ibere ne batado, pasu-pasu marhitehon ni dame nahun naguryatas ibagas uhurta. Ase marhitehon ni dame nahun bani ne bata ayma buy hita ibagas parguluhan ta sigano pari mangida
ahana pinasirsir ni bata hubata jana totap ibagas uhur dame hita mandopakon haganupan nama saon totu angko doma ibagas uhur dame hita mandopakon nama saon lang tarolos kita lang tarudu kita lang panik kita halaniaha tondo ni batado namangguki uhurta naman rajai uhurta jana naman nahkon dame ibagas uhurta ase ibagas uhur dame aima hita nangit gok ibagas hasabaron gok ibagas gogoh na humbani ni bata makorjahon horja na madear sa ganjang niarion. Amen martonggo makita. Ajari hanami tongtong bapa. Ase ibagas ganup na masa lambin martengir nihur hubamu jana porsaya hanami basa hamno tongon na memberi pargugo huban nami rosi na mamasumasuhon dame mu ibagas apa pikiran nami halanya ay bapa pargugoy hamtong tong hanami ase tarbayin hanami mangida bahasa ibagas na masa na jangin naman rongong parguluhan nami pe seng anjay mabiar hanami halani hamdo na mangundingi hanami ham nama pargugoy hanami jana ham homa na mamasumasuhon dame na humbamuin ase tarbayin hanami tetap makorjahon harusuhmu sa ganjang ni arion ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jolam rapakon tonggo namion. Amen. Jalohama paso-paso humbani Tuhan na batata. Idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong nyate ni nebata bapa apa persoran ni tondui na pasing ma nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras sabat taganupan bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus andohar matongon nebata na mapargugoy hita sa ganjang niarion jana dami na humbani nebata mahumay na mangguki parhuranta ase tetap ibagas malas niur hita makorjahon horjatta sa ganjang niarion. Shalom.